Poštovani mediji, očigledno pogledajte kolika se frka oko ovog diže. Ovo kao da postaje, nije kao, u suštini jeste sudbonosno pitanje za jednu imperiju kojoj se bliži kraj, a što se imperiji bliži kraj, zakoni postaju sve luđi, sve neobičniji i dolazimo do jednih apsurdnih situacija da inspektorat prijeti našoj inspekciji što radi sve u skladu sa zakonom. Ovakav pritisak na gradsku inspekciju nije nikad bio na ovaj način, ali ja ne mogu da vjerujem da neko pomislio, pogotovo da će grad na čelu u ovom trenutku sa mnom i ovim ljudima, da nema adekvatan odgovor. Banja Luka je snažan grad, a snažan grad će uvijek na ovakve budaleštine da daje snažne odgovore i mora biti odgovor na sve ovo. Oni su rekli da vam prevedem u tom smislu da ako naša inspekcija ne skine traku sa nelegalnog objekta na našem zemljištu, na imovini grada, da će ovi ljudi koji rade inspekcijski nadzor ostati bez svojih licenci i mogućnosti da rade svoj posao, u prevodu da grad Banja Luka ostane bez inspekcije. Znate, ne možete dovijek kada pronalazite nove ljude sa tom strukom. Dakle, ovo je direktna prijetnja. I naravno mi imamo odgovor. I znamo kako ćemo se tu apsolutno čvrsto i stabilno postaviti. Ono što je ključno da je u redu, sklonit ćemo tu traku. A će odmah doći druga inspekcija da to pregleda. Doće komunalna policija da to pregleda. Doće sve jedan nadzor. Slaćemo inspekciju za inspekciju jer ima osnova. Na kraju poslaćemo, evo, ako treba, poslaćemo veterinarsku inspekciju. Ima tamo i životinja raznih, konja, glavešina, koje na ovaj način brane taj inspektorat, brani jednog tajkuna. Zamislite da čitava jedna država brani jednog tajkuna. Brani jednog lopova koji je bio u zatvoru. Ja vas molim, evo, dajte mi samo ovo. Prvo da razjasnimo svu priču, a još da kažemo šta će biti odgovor. Da razjasnimo svu priču. Dakle, dobri narode. Dakle, ovdje pogledajte koliki papir u velikom formatu smo. Da stavimo jednom tačku na ovu temu. A od ove teme, po ne znam cijenu čega, nema šanse da odustanemo. Nema te opcije. Dakle, ovdje hoću da vam kažem, svim medijima, dobronamjernim i manje namjernim, kako god to nazvali, svim građanima, ovim ili onim, ove ili one misli i tako dalje. Dakle, ovdje kopija katastarskog plana. Dakle, ovdje je jasno vidljivo da je ovo naša zemlja. I danas ja kao gradonačelnik držim po 100. preskonferenciju, boreći se protiv tajkuna i lopova, da vratimo zemljište koje pripada gradu. Ne damo pedalj više zemlje. Neki drugi gradonačelnici su dali poljoprivrednu školu, dali drugo zemljište, dali sve parkinge grada koji su mogli i raspačali. Ja ću biti gradonačelnik koji neće dati pedlja. I zato ćemo se za tu zemlju boriti. To je naša zemlja. Neko je na našoj imovini sagradio ugostiteljski objekat. I pogledajte sad ovo. Kad pogledate dalje, znači pogledajte posjedovni list, zemljoknjižni izvadak, sve na gradu, 1/1. I želim da ovo javnost vidi, molim i javnost da ovo predoči. Da završimo tu priču. I došao je tajkun koji nečiji kum sagradi objekat i hoće da ga legalizuje. To nije moguće. Nema pravo ni jedan ministar, ni jedna Srebrenka. A za ovakve stvari očigledno se mora do puno Srebrenjaka da bi se ovakve budaleštine branile. To nije moguće. Danas na onaj parking dovešćemo 2 bagera. Ono je naš parking. I naše bagere ćemo dovesti. Danas u 6 sati, tačka. Na onom parkingu se više ništa neće moći parkirati. Onaj ugostiteljski objekat neće moći raditi. Ne damo to. To je prkos, inat i ponos. Hoće li njegov kum, taj tajkun i ta lopovčina uzeti materijal i nešto i napraviti ladaru na pod Trga Krajine, ići da je legalizuje? Trg Krajine je naš i ono je zemlja naša. I po regulacionom planu je to vidljivo. Ne damo niko da se više igra sa gradom. To prosto nije moguće. Ovdje smo pripremili neki pametni ljudi, a hvala im na tom, su znali da je ovaj objekat nelegalan 2019. I znate šta su ljudi uradili? Fotografisali prvi dan gradnje. I na aparatu piše datum kad je fotografisano. Prvi put je objekat počeo da se gradi 2019. A zakon o legalizaciji je rekao svi objekti za 2018. se ne mogu legalizovati. Pogotovo ne na našoj zemlji. Pogotovo ne kao što se ovdje vidi, evo jasno ovdje, i mimo regulacionog plana. Dakle, mimo regulacionog plana. I nećemo se na ovom zaustaviti. Danas dolazi u 6 sati bager, a ovo može biti. Samo nek se neko igra. Bog hvala, mjere popuštaju.
epidemiološka situacija je tako lijepa. Zbog ovakvih stvari se izlazi na ulice, to da znate. A ja ću biti koji će pozvati ljude. Bude li se neko igrao sa gradom? Bude li pokušao pedalj zemlje grada da uzme? Pedalj zemlje. Bude li to pokušao? A nama je više do ovdje. Ode naša inspekcija u Agape da zatvori njegove ćerke, objekat koji radi u mjerama kad ne smije da rade, dođe Republički inspektorat i poništi naše rješenje. Radojičićev kum nema upotrebnu dozvolu, nema uopšte uslove da radi jedan dio isto objekta u centru grada kod Narodnog pozorišta, dođe inspektorat i tu nam kaže da to ne radimo. Dođemo da vratimo našu zemlju, da je privedemo namjenu i kaže našoj građevinskoj da isto to ne može raditi. Činjenica je da je Republički inspektorat iznad našeg i da nam može ovo raditi. Ali činjenica da nikad nećemo odustati. Ja sam shvatio, ili sam bar sam se nadao da su oni shvatili jednu stvar, ali jednu stvar da shvatili. Znači, prije svega da se ne umaramo, da imamo toliko energije i da nikad ne odustajemo. Naprotiv, idemo do kraja. I samo s ovakvim stvarima dodatno tjeraju našu reakciju, da sačuvamo ono i zaštitimo ono što je naše. Ovaj ljepotan, Dragan Mijović, što je napisao ovo, iće krivično protiv njega. Jer zloupotrebljava svoju službenu dužnost. A ja poručujem svim tim ljepotanima, ministrima, koji danas zloupotrebljavaju svoj položaj. Podnijeću mi krivično. U redu, možda neće doći za godinu dana. Ali imperija će pas naredne godine. Ničija nije do zore. Pa danas to kažem, neće ni moja, naravno. Ja ću raditi zato uvijek u skladu sa zakonom i radit ću tako kao da me jednog dana normalno neće biti kao gradonačelnik. To je prirodno. Ne mislim životno, nego prođe mandat, prođe sve. Zato danas morate raditi pošteno. Jer i poslije Draška može doći neki Draško, Petar, Jovan, pa nije važno. Prekontrolisati sve što je rađeno. Zato ti ministri, koji se na ovaj način obodi, ti inspektori, koji zloupotrebljavaju svoj položaj, prijeteći našim inspektorima, moraju znati da će njihovo zvoniti. I onda će neko pitati, a kako se radili? Nemoj, ja ih upozoravam kao čovjek, nemojte to da radite. Zbog njih. A mi ćemo naše istjerati. Mi hoćemo da ovaj objekat vratimo i da ga porušimo. Jer je nelegalan i na našem zemljištu. I činjenica da nam to ne daju. Ali imamo zakon u našim rukama, pripremamo se ozbiljno za to, ali ono što u ovom trenutku možemo da na našem autu parkiramo naš bager. Mislim, možda 2 bagera. I to će danas biti, to je naš parking. I tamo ću ja često parkirati i svoj auto, pa ću otići na posao. Službene, jel? To je parking grada, to ljudi moraju znati. Ja naravno pozivam ljude da nam budu podrška u tom svemu. Danas u 18 časova to će biti. Ali ih upozoravam da to samo može biti jedna varnica. Ne može narod ovo da trpi. Znate, znaš što meni kaže ova divna inspekcija? Kaže, Draško, čekajte, kako mi, kaže, da odemo u neki drugi objekat? Pa će nama reći, što dirate nas, ne možete dirati tajkune, ne možete dirati to, ne možete dirati. Znači, oni obezvređuju instituciju, privatizovali su državu. Mi se borimo protiv privatne države. To je postala glavna borba. Vidio sam jučer kako su imali divne vijesti. Besplatni udžbenici, povoljni javni prevoz. Mi radimo naš posao, ali i ovo je dio mog posla. Ovaj dan je potpuno drugačiji od onog jučer. Imamo danas i posjet ambasadora, ali prosto ovakve stvari. I uvijek smo spremni da se borimo. Ali kako se mi borimo protiv privatne države? Pa evo samo da vam ilustrujem šta znači privatna država. Znači, jedan čovjek u svom privatnom restoranu, na privatnoj svojoj televiziji može da gleda svoj privatni klub. Ili u Agapeu, ili u tom kajaku, svom privatnim, ili tako, ovim restoranima, gleda svoj privatni klub i gokeja na privatnoj televiziji. Da ne kažem ko je, jel? Evo, tu je mikrofon, skoro je ovako, jel? Što tako ide, jel? I mi se borimo protiv privatne države. I tu borbu niko ne može zaustaviti. Zato ovo pitanje važno. Rušenje ovog kajaka nije samo rušenje ovog kajaka. Rušenje ovog kajaka je rušenje ove vlasti. I on to znaju. I to je prekretnica. Jer mi rušimo ovaj nakaradni poredak u kojem je sve ovako postavljeno na jednim trulim temeljima. Rekao sam vam rijed događaja. Izlaše naša tamo inspekcija još. I znamo kako se nosi s ovim. Dakle, još jedna moja poruka. Banja Luka je snažna. Protiv kriminala i korupcije nikad nije bila snažnija. Ja ih pozivam da ne testiraju našu snagu. Ali ako hoće, dobit ćemo tu utakmicu.
jedan tajkun Radišić, lopov, bio u zatvor, sagradio noliku zgradurnu, pa institucije kupuju za 90 miliona objekta, i tako dalje. Presitost je tek ljuta glad. To je problem. Što čovjek više ima, više bi hapao. Ali, bar u Banja Luci odzvonilo. Ali ćemo se mi boriti u cijeloj Republici Srpskoj. Pravno tumačenje ovog nakaradne odluke će dati moj savjetnik za pravna pitanja. Medijima ćemo, evo vratit ću se ja. Medijima će biti podijeljeno, fino smo to pripremili, medijima će biti podijeljeno tačno gdje je to inspekcija, kako budalaštinu radi. Jednom nam kaže da uradimo po tom zakonu, a onda pravilnikom pobijaju zakon koji viši, u najmanju ruku više pravni akt. Je li tako? Ja ću odgovoriti na sva pitanja, mislim da je ovo važno, i medijima ćemo podijeliti fotografije tačno kad je početo graditi. I šta su radili? I ovo mediji nisu prenijeli, jednom ponovit ću ja više puta. Dakle, čovjek, taj Radišić, što je bio u zatvoru, taj kum Dodikov, tako je, lopov, čim je bio u zatvoru, nešto je uzmao, tako. Vidite ovo. Falsifikovali su, i to ćemo ići krivičnom prijavu protiv toga. Rekli su našoj inspekciji i našem prostornom uređenju da je firma, nećete vjerovati, Petar Pan gradila taj objekat 2017. Petar Pan, časna riječ. Dakle, firma Petar Pan, neki tamo izmišljeni lik, jel? Tako zove firma. I ne bi nama teško. I mi zatražimo podatke da vidimo promet Petra Pana, čim gradi takve velelepne. 0 maraka posljednjih 12 godina promet Petra Pana. Falsifikovali, zamislite kriminalaca. I moramo stvar nazvati pravim imenom. Ja pitam te Radišiće, te njihove lažne advokate, i te lažne inspektorate, i te ministre lažne, da mi daju promet Petra Pana koji gradio kajak. 0 maraka prometa za 12 godina Petar Pan. I to im je dokaz da je ovaj objekat sagrađen. Pa zar ih nije stid ovih komšija koji su vidjeli i znaju kad je temelj postavljen? Nemojte Banja Lučane praviti ludim. Odbilo im se od glavu prošle godine. Odbit će se stostruko naredne. I svaki put, kogod to tako pokušao raditi. Mi smo dobili u tom smislu prijetnju i ja sam neko ko u ovom teškom poslu, izazovnom poslu, nikada ne bi žrtvovao ljude. Znate, ti ljudi mora da rade, da žive od svog posla, a da nekom oduzme neko posao, mi ćemo poslije to moći kroz postupke i dokazati da to nije, ali ljudi jedan taj period nemaju ovlaštenja, a to su divni ljudi koji žive od svog posla. To je naše razmišljanje, ali svakako da ima elemenata za još djelovanje inspekcija, a da bismo zaustavili da neko uzima našu imovinu i parking, tamo ćemo parkirati bagere, to će biti potrebno i to ću zamoliti onog čovjeka samo nakon u viljušku da stavi iznad krova. I onako ona stoji i onako maše. Kad vjetar dune, ona se klati i cik-cak, ono tik-tak odbrojava i samo će jednog dana samo ovako zagrebati. Tako da ćemo to sve danas pripremiti. Biću normalno na licu mjesta, ne mogu odoljeti jer živim za taj trenutak da ova država postane država, da ovo društvo postane društvo pravde, jednakosti, normalnosti. Mene je žao što ti ljudi su vjerojatno pod velikim pritiskom, ovaj Dragan Mijović, šta će? A mora se snositi ovim što rade. Ja ću zaštiti ove ljude da nemaju nikakvih posljedica i sebe ću prvog staviti na čelo ove bitke i borbe. A kažem, ako nastanu ovako da rade ove republičke institucije, ovo će biti iskra jedne šire borbe. Jer znate, kad neko tako krši zakon institucije, onda vam mogu reći da je 200.000 ljudi definitivno snažnije od jednog Dragana Mijovića, jednog inspektorata i bilo kog pojedinca koji krši zakon i ovlaštenje. Ne smijemo to dozvoliti, ali evo, ono što znam definitivno da ta traka će danas tamo stajati, da će tamo doći bager i da će djelovati još inspekcija i da nećemo tog odustati. Kao što nismo odustali od drugih vamo kafića gdje nam isto njihov inspektorat. Kako mi izvršimo kontrolu, njihov dolazi. Uskoro će izvještaj tima za reviziju. Imamo onako lijepih njihovih hacijendi i vikendica po selima koje nemaju dozvolu, pa će možda, treba će bagera, bojim se. Eto, to je to.